syukur nakaslem jong unongsan Hima. Katbadang mi kisngi kisnem, ki kam tu kam syukur kidang jelay, bat nang roistet, la kade hanong ba shlong lani hakishnong nong pendong, kinong tu nong syukur, kim don jing salia shu ban thok ban syukur tang ban yo pisa. Ha ka arpu sautrik ubanay jelio la yo ban bat ya Arngut ki briu ki bawan da ka skuti. Ban lek pan donation na kiying briu da ka bakam bakide na Bombay Teen Challenge, kaway na kijakari kun sweat. Ya kabalatip kum ka North East Orphanage Teen Challenges Home kabadon hamolay mauro shalom. Ya kini ki Arngut layo ban bat day hadin bakila don kibriu kibala subas nil bat kibala pentip shikibor penya jong kate kajakari khun sweat bat ban penshisha ha kaba kibor penya jong kate kajakari khun sweat ka klem pha briu yanu ban let lum donation na kibriu ki Pulit ka thanat lat umkra kilawan ban kem ya kiti ki Arngut ki brio bat hadien khendiat por layo ban bat sayo weipat ubashat lum tiar jot bat bitor henre lalap hapo borni baulatu ya kitiar kali to sei ka to kot jung phi Ngata kot sadar ngata. to kot ba yu phi mene ta Dana to apa? Gue indon sih lah. seno to kot ha ka to kot ka pamenta ta ka phi on ra ba phi on pni nga menta ngala adep sendur kala dana ka dur to long ngasku apa biang ngai phi le bra seno kala apa pla od jele menta pidang wan pni menta mendeng suwan yu kadon boleh kemudian Tesai ka to phi wan pan pisa pada menta ka phi ong badai bayar abang tu Tesai phi labu kan menta baladu mene kadon da phi wan pni nga Tesai phi bu yang tu berarmut dah yang ne dah dapat gini Arngut kiba wan pan pisah kertang jongka welfare nak tei ba riklung tei po umsing jan sanker ang tei Fili abrat itu kon don siu long dal abad demut fi abrat no Hello, hi. My name is Emmanuel. I am the project director for Bombay Teen Challenge Northeast, and there are few frauds happening in our organization name, Bombay Teen Challenge people. They are raising the fund in the name of Teen Challenge. Actually, we don't send any people to raise fund, and this is absolutely fraud. And I'd like to tell you, these things are done by few addicts, those who are on the drugs. And Teen Challenge, actually we help these drug addicts, those who are in drugs, and help them to do the rehabilitation program for them. Back in Mumbai, we have a center in Mumbai, but we are not asking money to any individual. We take only fees when they are admitted in the rehab center. So please don't give any donation in the name of NGO, especially Bombay Teen Challenge. I'm so sorry to say that the few young people, they are doing these things, which is very sad. And these two boys got caught by the police, and the local people, they were raising the fund in the name of Bombay Teen Challenge. They ask money. They ask money in the name of Bombay Teen Challenge NGO. So please don't give any money, because we don't do such raising. We don't go to individual people and ask money. So do you know these people? There were two boys. One boy, he was already in rehab center in Mumbai, and I think after coming back after a few years, he got backslided. And Your rehab center, right? yeah, in our rehab center back in Mumbai, and very sadly to see him that after 2-3 years he's backslided. According to him, he's saying that he's doing this in from last 2 weeks, but we don't know. But again, I'm saying we help these such people, and
we need the cooperation from the society. Please don't give money to anyone who asks donation in Teen Challenge name. But if you can connect them with Bombay Teen Challenge, we will help them to go back to the rehab center and be changed. So this is the first time. This is the first time I come across such case. Yes. This is the first time I came to. Iman bisa lagi. Hai. Kisuan baik kumtu ngadang don hapo ngahamar barang ngadang krek rambut lejing lej. Tekiawan kumtu kia rong bay hapo kamera. Tengah harung akendit kay ngam kidai mano ngadapet itu ba kidai ke kena di drugs Arngut. Wan suatu way tengah keli ba kiwan banle yu tu ong bang iwan na kata ka welfare jong kata ka ba riklung te hapo jan ketika sanker uang kadon hangta te ngangala keliba tu ya peni ira kata ka kuat tengah dapat jakot ngau itu bagade ka kot ba su ya snat hok tu te ngalapat yang ta te ya ong ba to da phim ai dom lele ra tengah pada ngalabat itu kot ngala sundur tengah type ganya ketuka kerteng jong ketuka yu po google tu website tengah dalam type tu ngayo itu kontak nomor tu ngakol itu try bari page ketuka yu hai liham tu tu pada uang bagi lagi fraud su ban bendo te ngamar su uang tau tu pada la ya pat nak station room tengah ngabe tu yodan ke skuti tu la yakiu skuti tengah yo ban kini no yo sabi te hangta ngala yo bat te kumtu ngala ya kran bat kiru ketu kuat ro kila ya berat sono yo su tetang kumta kilawan no Pulit ngala furi ki Pulit kilawan kem Pulit kilara ki Pulit gitu halat infra halat mentah kabaso thamula kalong ba mentah hang ne nginang yo tang san minit 4 dan nginang sukem nang syura yo tu we mentah la yo bat saya no we pada nong tu waktu gitiar kali mili yo bat saya no we pada ha de body scrap te barabor yang ne sajon kinong tu sewan barabor Em kita di Arngut ya. jadi Arngut tang bau yo ong don saungut ong don kan saya Arngut itu sia Arngut Untuk try to lawan. itu turai tur lawan ngala phone bangau lawan Long kam ini lah mesti nga dapat ya tu kuat nomor ba tang suyu ya pak san bi la bun teli hang tu ak ba kumbade ka basisya kan teng i la don ar fungut e ki bro la e oksya ha hang tu ka dor psa e ya thong tu ka tu ka yu ngala pha hang tu pi ka tho hang tu hapo mong yu ngala sundur ka tho Bombay Teen Challenge kade Bombay Teen Challenge kade kita kadon ha maulai mauro location maulai mauro Kumat ki kam ong kata dor ni ki donation. ki klem ong nomor ki yu ka ba temu ki jong ki mat kade ban rung ban tu ban yu sarai tang molong nga pada hayung don briu su don setengah merwe dai ba ngam don manga tang don tang kimi ki khun don tang ki khulung long ka long ting te marba kum tu ki wan rung kum tu hai pertenta hai ki don Tak dor pun tak pat. uya phong dengan helmet Dan kita kena kasih. kide ki kena kasih baru Arngut hai nga kali wong biasa ste salah palang norak ste Omnya memang penjual yang kaji gendong kariu kariu jakia apa leranya kaji ngesem ka hamdan atar kamu na berumrat Itu hok nak naik itu. ya tu gitu Cuma heng meh. Anu bukan anu bukan. ya tu mental tep ibuk sai le Hai kumpul dengan orang dia. dapat yang mereka kesak sila terjadi minum yuk minum aja minimum ini itu jis ini Dah. Sampai ke bamela dia. kali story ba Sampai ke bamela dia. Hok. Kami faham mentang ini rak. sakmat direct buat damran naik ke ira bang ahok Kami itu hok ini rak. begitu Itu hai. Buat ini.
pasang anjing, saya dapat pasang anjing. Bayar harus Benar. kasih. Kani. Kanan dong. Belum beri. Nah, belum beri. Jam jam. Kamu bukan orang yo Arngut. Yo Mr. Sudi. Arngut lah sekarang. Sedih yuk. Ada. Itu Arngut bak thong pak ngalin.